byona byagambwe rizoba hamukoro gwo kurundana sente zo kumarire kanisa no kuzisande yaba mama hamwe na Mariamu aha kanisa ya St Stephen's Church of Uganda cyagajo erukushangwa muri Kabuhe Division Shema Municipality aho kamisha na Jack Leta Twire yaba ari umugenyi mukuru. Ebire by'abakazi bato twarenda esya emyezi umwenda kandi oshanga abana bazara babita tunjire report kuruga omukachitagata hospital n'izindi health centers twareba bakuzara abana bakabareta bakabanaga omisho byirwara bantumwe bitwara ubujunanizo bwa enda no wagikurize guma muno mwana wawe kandi nyenda kubagambara ngo umwana na ijana n'ekirungi cye tani no munyabishuba nasha twaro amusho mukazi wawe amutema maguragandi amutera no mwanya watakaza yoga amuganise n'ebigambo byatakagambaga diriwosi nebishuba. Abana nabo baraburwa hako bashemerire kutwariza abazire babo especially abana barjiremu ababakazi n'abashija borire bakargamo kwashanga be nakarumu esha hankeji niyo kuniwo kwata yakarabo kakahereza nyoko ukamushemezamo ukamusima ukuzaroko ukora kandi ukamusima ahabwo kubera emanzi. Abebembezi bekanisa ya cyagajo basima kamisha na Jack Leta habwo umuganda kandi baterera abakristaayo muranga okwagira obureberezi mukamweta kumwemaze omisho ganyu ebitebya kolire shema no kutina chumwe abureberezi kwa proposal na Central Kore Diocese hamwe na university province kushaba habo kungo bureberezi ibyo ndabyashyireho ubwa ekikufa no kugira ngo tugire twambaye no kushemeza abo kuba injura bishop ikombe kwa yatingwe kipande atari haza frames offices zebitongore byone izumwena kwa tureba bizakushaka abarabazamu. Esente zone zarundanwa zategwa hakumarire kanisa yabe yibariyo nubombeka aho Jack Leta yabasigira umuganda gwa simenti umugandi abashweri ne bashabwo kurinde bihama by'amakagabo babana bendo bushwere bwabo kwangara. Ebi byagambwa Reverend Boaz Bamwine umurisa w'oburisa bwa Rwicyumu Church of Uganda muri Kigarama Shema omukushaba kukuze kiro cha Mariam ikireki nkitwegesa okukwatanisa k'omushirya n'omukazi akuba yisuku yamanyire ngo omukazi wa Mariamu oye nagamba obugenye ayinenda taragire kumugambura apana kureka ngo akenda kwita obugenye bweshereke yageza okutorra hansi taragire kumwanika abantu bundo obirobu wakorre kibaha mukazi we deragena nagambo kuno apana icyo tukikwetengesa. Jane Magoba owaburire kigambo yakitaha abantu abarukugaya batahi babo agumizengwe bintu nibika bihinduka. Twasima tujaguza na hato nukukigumizamu ntuhiga abashija n'abakazi kurebera hari Mariamu na Yusufu bakombekeka eri kuretera ntange kitinisa. Abiceriza bashabwo kurebera hari Mariamu kandi bakakopa emitwarize ye ngo habwo kubaka bashemire twantwega omuzire Mariamu okuyabira twaza Mariamu wabira ryo mucurezi nayorobera kandi tunkaba kristayo tushemire kugenda omulaini kejo Mariamu yabira twaza. Ndi Stewart Twino Mujuni na Mike Atwachire.